Kada je telo u neposrednom kontaktu sa podlogom po kojoj klizi ili pokušava da klizi ili se čak otrlja, dolazi do uzajamnog delovanja tela i podloge koje otežava kretanje. Javljaju se neke sile koje se suprotstavljaju kretanju i koče ga. Zajednički naziv za sve ove sile je sila trenja, a sama pojava se naziva trenje. Međutim, prirode ovih sila se razlikuju. Mehanizam trenja klizanja i trenja kotrljanja je različit, ali se ove sile manifestuju na sličan način, pa smo ih sve klasifikovali kao sile trenja. Ako pokušamo da pomerimo paket koji se nalazi na podu, osjetit ćemo da se on opire pomeranju i to više nego što to predviđa zakon inercije. Sve kao da se javlja neka sila koja nam se suprotstavlja. Ne kao, već se stvarno javlja sila koja se suprotstavlja kretanju. Tu silu nazivamo sila trenja. I pošto još uvijek nismo pomerili paket, nazvaćemo je sila trenja mirovanja, a samu pojavu ćemo nazvati trenje mirovanja. Sila trenja uvijek ima suprotan smer od smera kretanja. A šta uzrokuje pojavu ove sile? Više stvari mi pada na pamet. Težina paketa, materijal od kojeg je paket napravljen, hrapavost podloge, možda čak i veličina paketa i tako dalje. Međutim, ne, veličina paketa ne utiče na silu trenja. Ali zato utiču sve prethodno navedene stvari. Pre svega, utiče sila kojom paket pritiska podlogu, odnosno normalna sila, koju ćemo označiti slovom N, a koja je u ovom našem slučaju jednaka težini paketa. Na vrednost sile trenja utiču i materijali od kojih su načinjeni paket i podloga, kao i uglačanost njihovih dodirnih površina. Sve to, materijal i uglačanost površina, ćemo iskazati jednim brojem, koji ćemo označiti grčkim slovom mi i zvati ga koeficijent trenja. Sada silu trenja možemo matematički predstaviti kao mi puta n. Što je veći koeficijent trenja i što je veća normalna sila kojom telo pritiska podlogu, to je veća i sila trenja. Na primjer, koeficijent trenja mirovanja između klizaljke od čelika i leda iznosi svega oko 0,03, dok koeficijent trenja mirovanja između automobilske gume i suvog puta iznosi oko 1. Tako da možemo reći da guma više od 30 puta bolje prijanja za put nego što klizaljka prijanja za led. A vi sad razmislite zašto se klizaljke prave od čelika, a automobilske gume od gume. Kompletna lekcija zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti je dostupna na sajtu fizičar.com u vidu online kursa.